Imao sam jedinog simpatičnog profesora srpskog jezika, pa sam lako sam mogao da učim srpski jezik. I dok sam ga učio, znati željan sam bio koja je razlika između srpski jezik i hrvatski jezik, pa sam ga pitao. I on je rekao ovako. Je isti jezik, brate, šta ti briga, čoveče? Ajde, brzo, završi, pa onda idemo na rakiju. Brate, razumiješ? Imam sada rakiju od šljiva. Hoćeš? Ajde. Tako da sam išao na predavanje hrvatskog jezika, pa sam imao ispit i onda sam ponosno napisao hrvatski jezik. Kako sam učio? Bok, lijepo je vreme. Da li ste vi moj susjed? Došao sam iz zračne luke. Očekivao sam da ću biti najbolji student, ali sam dobio 0 pointa tamo. I onda nisam dobro razumio zašto je tako.